Hello tuni kukini usin vezo se na bon chaven lem ne hivin tunin jong I gam sung inam sung thil so ho aban banin hin sai ke noitin mi pin I het thim thei ne diwa nga thu ho hi a hil chet na ho jong in bol de wa hi tuni 19 February 2026 a hi ta in boulder fencing tizu kol gam le phai gam boulder kika a hi fencing ball hi chel hazing a hin la hi chi boulder fencing kibol jing la ya hi thil so khat an umin hi ji chun boulder fencing cm hi achi zom thei ta poi ti zong hi mu a hin aban le cookie student organization KSO hon zong hunama simlai chapang ho ki pui mang na chunga tu a chapang simlai ho exam ball til khau si a hi lo le tosot si a hita hi chapang ho kichat sa a lungdei lo ta a khat la khat hi tai ki bol to pau hi demna sang ta a hin bol love ti jong chu mu a in hi chi chung chang ho he thim na divin hin sai huitin hi chi news a hi ga velo chun jan he a chu Indo Myanmar boulder fencing kisim na ho a hi bom ko lang anaki kam ho akimu in hi chi chun hi chi ho akisu thin masanga hi tu apat na fencing ball ho chom khat na dinga kichol dinga hi ti hi a hi in fencing asim na wa hi na thu anaki si a hi chi hambo la a chu bom khat he anaki kam a hi in anaki kam phat na chu sipai ho hin hi ta chu bom expert ho hi anakowa ana check sa ven a hi la hi chi hi fencing ball dei lo vet sa na a ki kam a hi in adang jong te ding a hi ti a chu aban bana hi ana check kit no vin a hi la a hing a kom la a jong hi a hin modo kit no vin a goma chu ko lang hi amudo ve ti a hin hi ji chun tu a hi chelai keu hi lova mundang danga jong hi bom ki kam dinga hi ginmo a hi phanin boulder fencing ki bol ho jong hi aban jom thei ta lovin chom khatna dinga hi nga a hi tai ti chu he thei ne di win nga boulder chungcha nga neu cha in phon do wa hi in aban le dilhi langa KSO hon jong Home Minister pa hi nga hi memorandum tha anapiki noviti ahin hi chi memorandum submit anabol nawa a subject nga ana sayu chu a hi le ku kichate hi foreigner a hi po win kei ho hin karai no ka thu mo a hi in popular government hi ka dei lo a hi in a hin la kei ho demand pa la som thum le la thum zen na 33 months zen gen thei ha sa kahin tho over Manipur government ji a gen thei ha sa na kahin tho over hichiwa kei hon popular government loading ti a thum na kananeu a hi lo le UT with legislature Indian article dungzuya 239A hichika thum pau epilo helwa tu a popular government ahung ki form do pa hi kei hon pha ka sapo ve ti a hi lekha phatita na ji wa home minister pa hi nga hi memorandum an pelut no ve ti ho jong hi mu a hin hi chi ho hi alang khan ai ge la hi la chun adi ai tu ni chan ge a hi ku ki cha ten gen thei ha sat na in tho hi kum thum lang hung ling ding a hi tai na hin la hi chi wa e ho ki zo pau hi thil phamo ta akisa in political solution tia nasata demand ke bol ahin la hi chi political solution itiwa ei ho ku ki cha te namsunga politics langa leader hon meitei achop kit no wa hi le chun hoila ya chu SA na ain phong do ho jong e ho MLA ho a hi win ahin la tu ni a hi chi athum pau apal ke masapian jong ama ho a hi kit no ve na hi le hi chi chunga hi kuki mi pin phamo akisale e ti chu he theine diwa iga sei beo a hi in chule KSO Churchanpur district lang hon jong condemnation lheh khat a hin sovin jan hi a chu video ma sa jong chu kana sei ta in hi chiwa
alekha kisuh pa chu inamu man lo wa hi le imu te de wa hi ni chiwa condemnation village authority ho a kona hong kisuh pa chu kimu a hin chapang khat class 12 exam bol lai khat thal choi hon anam pui mangovi ti a hin hi chi chung changa hi tu a hi KSO hon demna lekha a hin bolovin tu le tu a hi class 10 12 for exam Chelha lai ta a hi in mi pi nu le pa hon zong a hi thei chana imasangova generation hungding pa hi itosot no anga in simlai ho e ho future a hi in hizi chun su ling lau sanga su kichat sanga hi ama ho zo hi itosot dewa hi ita mi exam lai ta tosot ta sanga thal ki kichoya simlai chapang ho su ling lawa a hi lo le su kichat na i bol jing pau hi a hi theya hi le a bol ho anga dingin tepna ka hin nei vi ti a jong hi KSO a kona thu so chu mu a hi in tu le tu a jong hi exam hi Chelha jing na lai a hin video ma sa jong so in sei ta vin no mai hi zat pasal hi zat stream hi zat science stream hi zat art stream hi zat commerce stream hi zat teo chu abon chai sei a hi ta in tu le tu a hi Manipur gamsunga cheng community thum naga meitei kuki kitet na nasata hin hi chiwa hi ei ho langa student lam kai ho KSO hon jong nasata kuki cha te min phat na ding la kuki cha te atam thei pe na lol hin na dinga hi pan ala jing layo a hi in a hin la mi khen khat thal choi hon hi ta chu sim lai chapang ho til kho ta sanga hi i chanam khana anasu gen theiwa mi example lai ki kai do kisu ki cha ho hi deilo vet sa na chu KSO hon demna sangta a hin bol wa hi ti pa chu e them de wa in phon wa in chule Cookie Human Right Council hon jong press release kat a hin bol luven hichi press release a bol now hi a hi la ama in NSNIM ho don butna a press statement a hin bol press release a hin bol wa hi in external publicity wing EPW NSNIM in thuso na hin bol wa master plan ti a thu na hin so wa Indian government in kuki chate separate state sim na dinga apan piwa nasata to gon aneiwa thilphalo ta bolwa Manipur gamsunga gal asiemu hi atiu hi hichi hi baseless a hi bove ahung kondo na I macha umlo a hi hichi ho hi arut I macha umlova thil heto lova thu namo sei pau hi pha ka sapove ni eng sit jewa na sei wa hi bove ti a hi aphongovin chule Indian government in tu a kuki thing noi SOO noya ho training api in ama ho akithopi win victim card apply vi ti ho jong hi zo thu a hi bove hi chi ho hi di lauta a hi chule kuki cha te refugee a hi vi gamdang ho a hi ve Burma gama ko na hung a hi hiti khati a hi India gamsunga cheng ho jong foreigner a hi refugee a hi kiti ho hi zo thu a hi kuki cha te hi 6-7 century laya patna anaki a hi ta in hizi chun tu a NSNIM in thu adi lo hiela hichito banga kuki cha te ahin ngo na hi pha ka sapove no mo ka save hichito banga thildi lo ho mi pi het dinga the than na ahi lowai le mun chom choma di lo ta community khat ingo pau hi nga de wa hi ti a jong hi ama ho hin an phungu vi ti jong hi mo hin anoi langa jong hi sim be ai le nga tampi a savin tu le tu a Manipur gamsunga boina sim KNB ho a hi PDF a hi ti a azat zat hongking ho jong hi a hi poi PDF le KNB chu Burma gamsunga ama ho na sung
God thei na ding la ama ho na sung kiven thei na dinga pan ala wa hi in Manipur gam sunga ama hon khut alha naw I macha poi ti jong hi kichin ta ko ki human right in jong en NSCN ho thu phun pa chu press statement hin bol pa chu don but na phatta in kichi ta in anabol tai ti chu het thein dewa hin phon wa hi in hi chi chan chu neu khat igam sungwa thil dan ho I hin phon thei ho chu hin tin tu hin I project chung chango anavekil law han ama sa chu zal som thum le sagi chan in sayo a hi in a hin la tu ni a hi zal som thum le ge na pa na zal som li le nga chan hi pan ahin laki noven hi chiwa pan hin la ho zo si chunga jong avelin pathin menin ki pa thu kain sein nang ho gam ngai nat na zal le igam inama dinga ho nahin sa wa pan nahin la na chungowa avelin ki pa thu kain sei ki ne hi tunia igam inama dinga pan nahin la wa sumle pai nahin to do na chungowa pathin in phathei na bo vintin asanga tamzo in na sum hol naw na pai hol naw pathin in phathei hin bo jingta hen ti jong hi iga sei do hin tin chule zale som thum lege na pana zale som li le nga chana pan hin la hol la a hi thang kho ho nga hang hal ama hi sang khat hin to in tuni adinga ama hi asang pen a hi ti hi iga phon do thewen tin chule anoi langai ga vekil law han anoi langa hi a hi le tu chung I project sung sewa wana patna zale som li le nga chan ge ya pan hin la hola a asang pen holoi hi chi anoya hi in ta do hi in ama ho hi sanga chung lang hin to hi ji wa chu imin ho igam inama dinga pan hin la ho mi tom ngai ho min in ta do tingole ama ho min jong hi I update si wa hi ki zaw sa jing a hi ti pa chu het thei ni dewa in se wa hi in koi to bang tu ni chan ge a pan lanai lo hon jong agang thei pe na pan la go hi tin hi chi wa hi pan na hin la wa hi le cookie channel family in WhatsApp group akinein hi chi wa hi to ding tham ding ho zo si jong hi ta chu ki holim na ho anaki nei ji a hi in hi chi a jong hi aling hung ki thot nin tin nang jong hi chi wa chu na zaw thei jing hi koi ta bang pan hin la ho chun screenshot hin bol vin lang namin to hin thot lew chun hi chi wa chu nang ho jong hi chi group ma chu na zaw thei wa hi a link chu hung ki thot thei ding hi ti pa chu iga se hin tin hi chilanga hi ga velo chun QR code jong ki coin bank account jong ki coin chole GPay number jong ki koi hi chi dung zu ya hi ipi jing the wa hi ti pa jong chu iga sei the win tin ipi zo ting le hi chi number a hi screenshot to namin to nahin thot de wa hi ti pa chu avela iga phon the win tin hi chi chan chu tu ni ku ki news mangcha a igam sunga thilso dan za chom ho ihin phon do the ho le ihong ki hil che thei naw hi chi chan chu hin tin tu ni ku ki new sin ve a hin ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathinin phat thei hin bo jing ta hen Kichat